rak ke borhil mukla mission ya ke lepa hajar wa ke trofi ha kan ru nyau 7 aside yang ke Evergreen Sport Club. Enne kesni ka borhil mukla mission de job ke lelenot ya ke Oxford wa yejer. Ubor milong do daman ukam u chief guest dewa emlang uwahe chnong ka mukla mission ibang wa usketri chnong mukla mission si suna wa uhe chnong ka mukla nong rim ubi suna dewa emlang ki wahe wasian yong ka chnong mukla mission kot ndai hero kot hi ne stu arli kini tim hakawa yo upendep chipet yo final hakawa wi wan go kawa job termen skem ho ga jingla ki em bai ki job ko ram hi ndai kamu job ong hi job lam ho siao lawi ndai ko ram le dang yai praktis si hakawa dang ku je prang haga liang bro kamtam haga jingla ki haga football termen wa kini tim arli chipet nau gi jingla ki go bahatam hakawa pen kait ne persiau sup penio sup i gi wapai ki haga ni gamadan go em waro Evergreen Sport Club kamu ada pesniau pintu wa cibon gi kam rodap le hi ho i le prachnong pa thau da sakhi yaite hakawa cibon ki jai le ki go rapan man phi hagi por go rodap hakawa mto do football ndai hagi benta go pher terman ngale kam ga Sport Club ku waralai chman ku am pok chnong mukla hai ni kermen udah wi pi pre ye kam yo bahatam nadu ngong kit kam ki wa khmat do bat ki wa chadin ku kerchan ye pi le kermen skema orang yo pi ga por ha ko wa ku yalam ya gan Sport Club ha ku ran ra nam ya ga chnong ga thau yong ga mukla hai woro ko wi welcome tam ha ko wa ya i kon kro ko lot ha ko wa like ki ne i jingbalen wasi ni kam wasi bok chnong ga thau hendrai wo pun ke iki hago khut phiki kaman uman gi kina ku em ga ta jingkit khle nei banta kalawe yong ki bar uman ki ku kit khia wo kilan met khnang wo yo gele ye chai Tagatu yau chimu kha bo yau chốt yau pun yau man da closing ya ta taga meeting yang ila ka terwai ka kuble jibon again kerpat yau ini ke price to sia bha te khut yum ini ke bentang to kadang ai price nya bha ki pai ba perlu ko web ni sia ba thap ti